Estamos grabando. Las aventuras de Ore. Partiu. Eu poñía palanca. Non lle poñer nada, a ver que fai, ó. Deixou que luchei solo. Brais, aparta. Vai romper unha mata. Está sentado como un pau. Tengo o pelo dúas aguas agora. Vamos, papai. Apártalle de eso de aí. Cuidado, que me vou pasar, porque me cago en Dios. Orre, vas pegar a volta para atrás, daste conta. Que esta casa. Estás te xogando unha hostia. Dalle mambo así, Orrea. Dale aí. Este rapaz está moi perdido, Non pode salir da casa que... Tiralle polos calzoncillos, ó. Aí va. Cuidado. Hostia, cazo. Pero non o dou el, así que... Non me fías igual. Mola que agora petara para atrás. Está cansado. O chaval cansou, Cuidado. Cuidado. Ay, con... Hostia, que estou no acercando. Queres o pucho? Queres o pucho? Para estar cómodo. Ponte guapa. Joder. Dios, pero esto... Esto pone negro la madre del cordero. Al bichotto non gli passa nada. Allora, come che non ha... Aquí non fa nada. Quinto qui. Cado la tiene sta... Poi mai, speriamo che io per ora. Dale, puta! ¡Bajo que debe! ¡Puta cola! ¡Dale! ¿Qué? Maricón? ¿Qué? Maricón, bicho. Orrea, tu spine. Family. Orrea, tu spine. Sì. Cuidado, ¡Orrea, cabrón! Héctor, venderoncho. ¿Ves? Venga, macho. Hostia, porque da boca porta. Va para dentro, que cerramos a Héctor nas narices. Cuando estoy echando cerro ya. Aguanta aí que vou falar con él. Vente, que estamos todos aquí. Vente, anda. Sobre cerro e porta nos veciños. Pase que ven, esto voy a cerrar por la nariz. Espera. No, xusto que nos estoy echando. Vente, entra, cerra. A mí no me cerre la puta porta. Claro, que se no, que no. ¿Qué pasa?
Amore che io. Non bisogna. Apri gli occhi, Sì! Como portas de leche de merda, todo de blanco, hostia. Pajo que debes, que no me... Hostia, me babo. Me cago en tu puta ¡Oh! Anda, no, hostia. Me está dando por un Pajo que debes, porca parideira. Putas. Para de darme por el cu. Que lo vou a pasar a mesa na cor. Por ocurre. Da mesa non da silla. Ai! Se que me lo can fora. Fixo por ocurre. Héctor, tío. Escoita. Ora acaba de tirar, estaba fumando, tirou un borrollo de papel, mira como está esto, empezou, casi me china, a roupa. Tío, estou cansada de tanto esfuerzo, Buscou Este Coca-Cola. esfuerzo físico nunca xa non foi. Isto, tío. O petillo, hostia, tío, esta perna escarallada, dime unha hostia grande. Aí traemos, mujer, que podes? O qué? Tu puta cona, que? O japonés, o restaurante. Sí. É gratis. É gratis, a mí sube má cona, pero non quero comer comida japonesa. ¿Quién? Espera, para. Dame. Pero como é gratis? Quen é? Aquí non hai ninguén. Aquí non hai ninguén. Fuera. Inmediatamente. Non hai nadie. No, xusto no último minuto, non, miran, nada. É xusto, non. Digo, ok, é que van chudar. E nos paran e fijan. E di, no. Que estaba a ti, pedonte. No, estaba outro. Era guapo. Era unha china. Pero xa unha china non me vale nada. Bueno, siempre por de la chinada. Ai, eu darlle a China. O cochinadas. Eu darlle a China. Hostia, agora teño frío. Cerra da fiestra. Non cerre a fiestra, non. Sí, acabame de acordar. Xa recordo, sí. Está pasado, non? Pero estes vídeos non vas a subir ali. Agora. Estás grabando este vídeo. No, estou grabando para lá, Estás grabando este vídeo. Que dis? ¿Qué canción está pegando? Que non estou grabando a mí mesma. No. Estou grabando. Non, pero antes. Estaba así. Estaba grabando. E non pilla, Brais. Brais, que me cago na... Quen está? Pasa un mono. Como leve un hostia ao móvil, levas ti dúas despois. Avisado quedas. E despois rebento o chuteo. Que sea dos que hablen así... Na xunta, pegas así para baixo e rebento. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Tabi. ¿Ordás? Ahora tens que dar. Quen hai? Esto es un poco de respeto, no está en tu habitación. Ti? Os tipos. ¿Qué tipo? Non ven nada. No, sí que ven, non podo dicir, este es operario. Di? Non sei, non estamos aquí. Ahora, é certo. Son casi a... É casi ahora. Faltan 2 minutos. Ai, caralho, que este móvil está duro. É salto de tigre. Ese salto en plan reventar a cama. No, que te güey. Pero non saltes moito en plan tal que igual non reventas a nos. ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué se me quería? Toleria. Primísimo. Pero ahora quería saltar yo tamén. Vale, deixa fazer o salto ti. Deixo de fazer tío. Espera. Camiña chaqueta non podes así. Dixo, ya estoy loca con mi... Yo soy gorda. Hostia, Para de aí. eu parto de aquí. Aí vai acabar de tomar por culo.
Non nos cortedes, que imos facer o salto ao tigre, fuera. Ou dentro ou fuera. Encima da tua cama, já tenho um número na tua cama. Que vas coller? Son bodas? Non. As almohadas deixanos aquí, que hai que amortizar... Hostia, para. Dini! Apa, encende a luz, Martín. Como? Tania. Que non me chames Tania, que son Vanessa. Tania. Que non son Tania. Pero ti xa tes Tania. Me cago na peixera, que isto é máis sagrado que aquí. Ti xa tes Tania. Que dixeches Tania? Pero foi a Vanessa. Vanessa, vale? Tania. Que non me chames Tania. Que non che filla. Onde vai? Guapa, que eres guapa, arriba. A cando ia chupar aquí? Cando ti fuches para. Vender o chorro? No. Non posso nadie pola calle, me cago en Dios. Por o estado da peixera. Pero máis tarde sí. Máis tarde ali fora do super hai uns que se están... Pois imos ali. Ahora si Pero máis tarde. Vamos, xa está. Cuidado fuera que fago un Para, que vai este salto ao tigre, todos apartando, Luis, aparta. Espera. O que hai que facer é xuntar as dúas camas, por se vais para lá. A poder ser sin cristal, ¿eh? Puta! 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 Veña, Brai, xa está. Non te emociones que... Pero hostia, de vídeo, de cara. A ver, aunque para que está rezando, so puta cona. Esto necesita concentración. Sí, todo, collos. Ou vas tío que empuxo eu, Para que vou, para que vou. De cabeza, veña, de cabeza. Patada nos collóns. Falta unha pera, que Que queras. pasa? Para foder tamén non estiras, ou? Como ten que ser. Ai, bendito seas. Bravo! Bravo, bravo! Benjamín aí pintando na mona como Bueno, sempre. agora vou para a cama. Bravísimo, bravísimo. Onde vai a outra almohada? Bravísimo. Bravísimo. Bravísimo, fiera loca. Yo soy gorda con mi tigre. Gorda, gorda, gorda. No me saltes encima, de esta parte se me hace cousa. No. A manta é miña, É de Vamos, que... manta, é de pichón. Sí, a manta que ti casi chinas. Hostia, no, casi chinas no, está chinada. Está chinada, pero no. Está rajada por mí. Está reventando as cosas. Ai, me cago. Están que ó. Sabes, cando estiras, fai... Que reventan, tío, está facida. Mira, No me intentes ti tamén, ¿eh? Estás tranquilísimo. somos super fillos de puta. Podo te dar unha patada nos collos. Ok. Urria. Pero tan frío aquí. Me cago na peixera. Cuidado, ahora se llamamos. Ai, carai. É que diz que vai ser relaxante. Flexibilidade pouca. Tens os pantalones no fundo do cu. Pode ser. Espera. Pero que non nos lo... Espera. Sí, pero non lo pillaba, ven que na cama. Solo para probar. Si tengo algo. Epa! Non baixar. Yepo. Hostia. Tú, Benjamín, tamén así, hostia. Meu, me cago. 1,